rising sun was meant for you and I. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now, nothing could be better. You and me, chasing down forever after. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Wahyu Sanjaya SPD bin Abdul Karim, dengan nama Allah saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Nursaenab SPD binti Mardin Sauna dengan mas kawin 88 7 gram emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nursaenab SPD binti Mardin Sauna dengan mas kawin 88 real 7 gram emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah.